wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allahu akbar. Juga ada tikus. Gede-gede ya tikusnya ya. Oke, ada suara. Hei, hei. Siapa itu? Siapa itu? Oh iya, ini pintu keluar ya, Ayeng. Oh, keluar ya. Oke. Jadi di sini itu ada 2 ruangan ya, Ayeng. Ayeng. Ada 2 ruangan berarti ya. Teater pertama sama teater kedua ya. Tahan, Ayeng. Tahan. Baca. Baca. Oke, di belakang. Baca, Ayeng. Baca. Salawat, Ayeng. Salawat. Lawan. Ini yang ada diserang ya. Salawat. Tinggali kau orang. Tinggali. Salawat terus. Salawat. Allah. Hei. Allahu Akbar. Bentar ya. Ini ada yang ganggu ya. Ayo. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia oke. Tombak orang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini guys, ini Ayeng ya. Pakai. Ini Ayeng terkena serangan. Oke. Tahan ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Allah. Tarik napas. Baca. Allahu la ilaha illa. Baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dallazi yasma'u indahu illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allahu akbar. Keluar kamu. Oke guys, kita akan bacakan selawat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah
Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Oke Ayeng, saya akan coba kunci ya badan Ayeng ya. Ayo. Mantap Ayeng. Mantap ya. Oke. Itu tadi ada serangan Ayeng. Tahan ya, saya akan kunci dulu. Tarik nafas. Oke. Ayeng ya diserang ya tadi ya. Ini Ayeng sosoknya kurang ajar Ayeng nih. Ya. Gimana Ayeng? Ada yang nangis. Iya. Gimana nih Ayeng? Mau dilanjut sama Ayeng atau gimana? Oke ya. Siap. Oke. Nah ini Ayeng guys. Tadi kalian bisa lihat ya. Ini Ayeng seperti apa ya. Ini Ayeng tadi sudah tidak sadarkan diri guys. Sudah geram-geram kayak gitu. Jadi gimana Ayeng tadi? Perasaan Ayeng? Agak ngap. Terus? Ini agak Sakit ya? maaf saya ngomong. Oke. Ini kita nggak bawa air ya Ayeng? Bawa air. Oke. Nanti kita netralisir. Ini saya sudah kunci dulu Ayeng biar aman. Ini di sini ya tadi. Oke. Nah gitu terus. Oke. Karena kita jangan takut. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Tadi sosoknya itu ada 3 Ayeng ya. Di sini 2 yang nyerang Ayeng dari belakang itu ya, ada 2 dan tadi di sini ada 1. Dan yang ketawa itu di belakang ini ya, di belakang layar ya itu. Tadi Ayeng mendengar ya. Nah, mungkin tadi Ayeng pas begitu setengah sadar itu pasti tahu lah di sini banyak ya. Enggak ini sih, Nggak inget ya? Ingat. Iya, oke Ayeng siap ya. Oke. Nah gitu guys, jadi di sini sosoknya sudah mulai gitu ya, mulai apa sih? Jahil ya ternyata ya. Nah itu ya, ada suara lagi ya. Di atas. Oke Ayeng, mau pegang lagi Ayeng? Oke siap. Siap.